Media fraternity Norok Saimano Tini 8 January Tini Hai Salo 2019 no Ozagawono Madab Kamiwo Seng 11 hours JSF Rock strike Klaimani Salo peaceful protest Khai Tongmani Zorawo Sini Sakawo Armed Forces Rock Silai Kokmani Pole Sini Borok 5 jona bullet injury inka Piaba Tabuk Pano A Borok no Kahamge compensation Rezagya Abuni bagi je culprits rock borbo tabuk bo punishment mania ko seng obono demand khlayo agini simino je bullet injury nai tai bui je injury nai rok no seng borok no kaisa family lo 50 lakhs khai compensation sano teba abo tabuk bo kuno pano khaijaya ko teba seng o jaga satai klayo Sini Maharaja ni leadership tabuk ediswo Tripura hapang government khamani yagulo as a bullet injury ingnai rokni bisingo baksa boro rokno chakri rejakha tai rokno bo rejaknai tabuk sing obose pass khlainani musungo tini o jorawo CA no sing Tripura hawo sing kuno dino gosi naglak tai gobo gosiglak sini Tripura sa do pharok Tripura ni jotto indigenous boro rok o CA no gosia tai obono gobo gosikla tini o jagao jeng saimano sini kasam kabangma XTSF ni bisingo phaimanjak paikya sini senior rok tongo jengtaibo saiman kha sinoro ADC government ni tabuk je hapang salugui tongnai rok ni bisingo bo boro phaimanjak painai jeng obono jotto sini boro rok ni sakao jeng pass khainani musungo o CAA tabuk CAA afruto CAB tongmani obono jeng gosia tai chini o bororok obono kuno dino gosia kana sing thai ang nor ni bisingtei joto bororok no tini o participate khlaina rok no kha hamya paro tai chini buskang ni thinang ni chobawo kathang khlai tlang thanane bagai nor ni bisingtei message sia karo ini 8 January 8 January sing saimono 2019 sini Citizenship Amendment Act abon tinai andolon khainai
jada sing nuka government ni after the failure protection rani boni protection failure ni bagino sini andolon je TSF ni movement students movement peaceful protest to sulu kapur guli kobjai sin borok kama injure khabon ti sing tabuk generation abon pass kaina musungu je साल 2019 साल 8 तारिख जनवरी आमो सुकुन दिनो पगनानि कया तामनि बाय इनके जों प्रति बोसोर सबं मुतुमा खलायनाय जे 8 तारिख जनवरी तामंखा ताम गटनाखा टिप्रा हावो आमो सिनि साकसा इन्डिविजुअल बागै सिं सामु खलायमाया किन्तु आबो सिनि दफानि बागै जेटा प्रोटेक्शन रन थांतिनि आई नो बिल नो चाजाय कासु थानिवो जेटा गवर्नमेंट प्रोटेक्ट खाइमे सिना आन्दोलन बर गुलि सावरक मानि सिलुखा गोमा बर दुखुमांगा गुलि पाखा आबन बागै सिं अ साल्लो मुतु खलायना ब्लैक दा तिनि ताइ सिएनो रिपील मा खायना हास्टेनि आम बागै सिं तिनि ब्लैक ऑब्जर्व खायो आमागेना बुसकांगो जों सिनि बरक जेनेरेशन न अ 8 तारिख जनवरी ब्लैक देनो जों मुतु मालि लांथानाय बिसि ब्रुम ब्रुम न हामबाय केसरक हान्या आसुगि तंगमैया तामने हमले जिनि 2019 नो 8 जानुवारि व जे CAB नो CA खायना थांखिनि जों आ जराव जिनि TSF रक तिप्रा हा गोनांगै नोटिस गोनांगै जे जों अर पीसफुली जों प्रोटेस्ट खायना थांखिनि आ जराव जोंनो अरनि पुलिस प्रशासन दक जोंनो फायरिं खलायका जिनि पाज खरक बाहाय बरक ब दुखुमानका आपनो जों तिनि मुइतो खलायो जिनि बिसि ब्रुम ब्रुम 8 जानुवारि व जों ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन खलाय दङ दिनै सारा त्रिपुरा गोनाङैनो फायका हायपानो हासाल बर'खौ फायमालिया मेक्सिमाम दिनै यां सदर सालका बेटेक एरियानि दिनै वेस्ट त्रिपुरानिनो बिसि दिनै अजा पार्टिसिपेट दिनै ऑब्जर्वेशन गंमा XTSF जिनि सोशल वर्कर रंग जों इनभाइट खलायका बर फाइ दङ ताबर जेनर नुखा ननि भिडिअ फोकास बर पंगायो आपना कारिबो फाइ दङ फाइ मा